Motsesetoropo wa Atteridgeville o aparetswe ke ditiro tša bosenyi. Badudi ba re ba tšwa sehlabelo ga ba tsebe gore ba llele mang. Ba latofatša maphodisa le balakala la toka gore ba dire selo kudu-kudu ka melato ya dikgaruru tša bong. Malobanyana mo Dineo Makubedu wa mengwaga e 22 o bolailwe ka go hlabiwa. Ba re modira bošula jo ke molekane wa gagwe. O ile a swarwa morago a lokollwa. Ba tle ba tlotsa di-statement ba tsa le difounu tsa Dineo since tšatši leo a zange batla mo rena ba tlo communicata le rena ba re botsa selo until ka 29 go iwa khoto setšhaba se tethoala gore ba nyako itse gore go iragalang ge re fitlhiwa ko khoto ba rabile gore case ya Dineo a ena bopaki case ya Dineo le mošimanola a rena le evidence ya gore go iragalang ka yena. Tiragalong ye nngwe kgorotsheko e tšholotše molato wa ngwana yo a reng o dirilwe tša phako ke tatagwe le ga a kgonne go mo šupa. The magistrate said, because the child is not putting the case in correct sequence, I won't be able to let the so-called perpetrator come and testify. I'm just pleading, if there's anyone who's watching or hearing us, they should come and intervene and assist us in Atteridgeville because we have a crisis. It's a ticking time bomb. Seo badudi ba mo ba senyakago ke go bona lenaneo la toka le thoma go ba šomela. Maphodisa ga se a hlwantšha maikutlo tabeng ye.